Oho, tuğanlar mınaki. Mömö jemiş. Bağlarını көрсөтүп беребиz. Каналды колдоп биз менен болуп туруңуздар. Элдер көп аябай алып атат. Кайнап атат базар. Биз менен болуп туруңуздар. Мындай картошка, пияздык бааларын билип беребиз. Чекеден сиздер үчүн көргөзүп бааларын билип беребиз. Биз менен болуп туруңуздар. Ет канчадан? 700 сом. Уйдун этиби? Уйдук экен анакей. 680ден бар экен. Бул талада семирген экен. Өңү сары болуп турат туугандар. Туугандар, мынакей ушул жерде аябай арзан базар болот. Ар жекшемби жана ишемби күндөрү. Адрес боюнча айтайлы туугандар. Биздин катталуучулар мынакей байкелер азык түлүктөрдөн, мөмө жемиштерден алып баратат. Бул көчө ушул машиналар өтүп аткан Фере көчөсү. Достор, Фере. Бул жака барсаңыздар Старый Толчокко барасыздар. Мына. Бул көчөдөн барсаңыздар Элебесов, Советскийдин уландысы. Фере көчөдө жайгашкан, адрес боюнча. Анда эмесе мен сиздерге көргөзүп берейин. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы YouTube көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 28 сентябрь 2025 жыл Жайма базар туугандар. Бул жерде азык түлүк мына арзан. Алам деген бир туугандар келип көрсөңүздөр болот. Эл көп бүгүн. Сиздерге көргөзүп берели обзор кылып. Сиздер биздин каналды колдоп, тырс-тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Анда эмесе чоо көрмөкчүбүз. Кеттик туугандар. Канчадан экен мынакей? 100 сомдон, 120 сомдон, 80 сомдон алмалар. Мынакей ушулардан баштасак, мына туугандар, бадыраңдар 80 сомдон экен. Капуста 30 сомдон, сабиз 50 сомдон, жуулбаган сабиз 50 сомдон экен. Күрүч бар экен, алаңга 150 сом экен. Туугандар, пияз канчадан эним? Пияз баасы 30 сомдон экен. Оптом арзан болот экен мынакей. Картошкалар 35тен. Чоң-чоң. Помидорду айтпай кет, 45 сомдон. Сарымсак канча? Сарымсак, чеснок. Эмне дейт, 350ден. 350-300ден тазаланган. Сарымсак 750 сомдон экен могу майлар. Мындай майлар 150 сомдон. Литр 150 сомдон экен мына. 750 сомдон чоңу. 500 сомдон моголар бар экен. Караңыздар, анда базар кызуу, анда эмесе кеттик. Көрсөтүп берели. Мына келип бишкектектер алсаңыздар болот эми, жакын жердегилер. Мына бадыраң бир 50 сомдон бар экен. Туугандар. Мындай калемпирлерден да көрөбүз. Картошка, пияз канчадан? Картошка 30 сом. Сабиз, морков 50 сом. Морковка кымбатыраак экен, сабиз. Туугандар, мына еттер да бар экен. 700 сомдон дейт еттин баасы. Уйдун еттин баасы 700 сом экен бул жактачы. Туугандар, мынакей 60 сомдон калемпирлер таламай болуп атат. 50 сомдон бар экен. Салатка туугандар жеңилер алып атат мына. 80 сом алма. Мындай приправа даялар бар экен. Помидорлар 35 сомдон экен. Сабиз бул жерде 35 экен. Негизи базарда ушул жерде арзаныраак да. Мен жеке оюм. Арзаныраак да жүрөт. Мына бул жакта дагы аябай көп экен. 40 сомдон болуп атат моголар. 40 сомдон. 25 сомдон дейт. Ондай жусайлар бар экен, 120 сом экен пачкасы. Жусай. Ачуулар бар экен, 200 сомдон экен килограммы. Огонек. Дагы эмне көрсөтүп берсек, достор. Жүзүмдөр бар экен, 100 сомдон мына. 100 сом жүзүмдөр. Кызуу базар өтө. Туугандар. Калемпирлер канчадан? Болгарский 50 сомдон. Чоң-чоң экен бул. 50 сомдон экен. Кана? Помидорлар бар экен бул жерде. Помидор канчадан помидор? 35 сом. Жаш экен помидор бул. 35 сом. Сабиз 35.
Mına bu жақта da жазып koyuptur. 30 somdan bolgarskiler. Kalempirler. Baklajan 40 som eken. Ukroptur 30 som eken. 55 somdan mundaylar var eken kalempirler çoң-çoң. Uzun. Ayo, biroq jekşembe gana işembe gana 2 gün ele bolat. Bazarçı. Dostlar, mına 50 somdan 2. 50 somdan. Badıran kança badıran? 70 som eken. Badıran 70. Gürüşler var dostlar, mına. Kurutlar var eken. Kol gürüşler eken, kol gürüşler mına. Kançadan mı o? Taşkent'teki. 250 som. 250 bulçu. 150 som. 150 som. Yaxşı. Mınaki, sarımsak. Mınaki. Бұл жағы жайма базар, туғандар. Eskilerdi satışat, gelip, görüp, kıdırıp, çıkıp kalat жақсы нәрселер. Alsa болады. Bu sarımsaklarınız kançadan? 350 somdan. 350 som kilogramı. 350 som. Çoң-çoң eken. Жақсы. Aha, туғандар кеттік мына. Құлпынайлар бар екен. Шуларды да көрсетелер. Kilogram 200 som. Құлпынайлар ба? Kupinalar kilogram 200 som, 200 som. Отборный дейді. Жақсы. Тигилерчи, байке варенье кылганга, чакадагылар. 550 ал 170'ten eline atar. 170'ten kilogramı var. 170'ten. 550 som. 550 som çakası. Onun çakası 650. Mına killar, mına varenyaga mayda eken. Varenan sortu maydarap. Onun hoşnaydı. Mayda emas mı ondaydı? Oşo varenyaga da жақсы кен. Algan el satı. Жақсы кен, байке. Мынакей, таламай, ел көп. Қаншадан болып отыр? 40 сомдан екен. 40 сомдан. 25 сомдан кукуруза. Жүгөрі. Малинаңыз қанша екен, неже? 280 сом малина. Эми бұл жағында көбірек алғандарға, картошканы мешөктеп алғандарға көрсетелі, мешөктеп. Ассалаумағалейкум. Қаншадан? 30 сом бу? Түшіріп бересіз бе? Бияқтығы телефон сөйлесіп жатыр. Пиястарчы, білбейсіз бе? Otom 23 ya? Rahmat. Optom 23 okşak deyit. İyisi telefon söylesip attır. Bir tuğanda görünüzler bana. 50 somdan. Balgar kiskiler. Kalempirler. Tuğandar mınaki. Anda mesela jiyintiktayбыз. Kele beringizler. Kaşkabaklar var eken. Koğondor 50 somdan deyit. Mınaki. Arbızlar var eken. No, kartoşkalarda gösterip koyuç. 33 somdan ekin kartoşka. Kartoşka 33 som ekin. Piyaz kança eken bayke? 30'dan. 30'dan ekin piyaz. Mına pazarın görünüşü. Dostlar, şu benim videonu ayaktayız. Sağ salamatla kırmızılar. Görgözüp berdik koldan gelişince. Geleverinizler. Bişkek şahrında yaşagan bir tuğandar. Жақын kız жерде. Arzan болады biraz. Başka жаққа. Almalarda görüp berdik okşayık. Almalarda 60 somdan eken. 60 somdan. Kuruşa 100 som eken. 50 somdan var eken. 80 somdan var eken. Türü var eken, türü.